Okay, good morning class. Good morning, sir! Okay, good morning. Sa mga wala pa nakaila sa kuano, magbaila-ila tanaan para magailahan na itan ninyo. Kamurang tulo. Kamera lagi, sir? So, magpaila-ila ta sa matag usano para magkailahan na kita ninyo. Sa imuha ta magsugod. Good morning, sir. My name's Rian. I live in Kabidjanan. Okay, that's good. Ang sunod. Good morning, sir. Good morning, classmates. My name is Maypi Tayabas. I'm living Kabidjanan. Okay, next. Para madali ta. Good morning, sir. Good morning, classmate. My name is Jill James E. Tayabas from Kabidjanan. Unsa man nga, magpaila-ila kita sa itong kagalingon no, para magkailahan na ita. Dili magulaw-ulaw kay pamilyar ta diri. By the way no, sa wala na kailan sa kuwano, I'm your new teacher. I'm Mr. Neil. Okay, first day of school no. Napa mo yung dala nga mga notebook? Naa, sir! Okay, get notebook and ballpen. At take note ito, sentence. Okay. Nakoy pangutana sa inyo no. What is sentence? Kinsay makatubag sa inyo ha? Sir, wag ko kabalo ng sentence, sir. How about me? Any idea about sentence? Okay, how about Rian? Sentence is an action word that express a complete thought. Okay, very good. Clap your hands. Sir, pabor-pabor man ka, sir. Sir, yan na lang tanan imong balansiron. Bitaw yun, sir. Mura magkagnay pinalabi. Gusto yun, gani. Sir, yan imong pansiron. Gani, sir. Kung lisod gani, kami imong pansiron. Isa, paminaw. Mali na siya mga children ha. Wala ko nagpapor-pabor o pa-answer. Natimingan lang yun sa akong gihatag answer ni Rian. Nga nakabalo si Rian. Niyang ka mo wala. Okay ha, change topic ta ha. Bantay bitaw ha. Tagaan ta mong sa'yo di mo katubag. Okay? Verb. What is verb? Okay ni ha? Verb ha? Simple ra kay ni ha. Bantay di mo katubagan eh. O, sige daw. GL, what is verb? Kung ba gani, di ka ganyan, sir, na dili sig pabor-pabor. Ang sa'yo magpapor-pabor. Ikaw ba akong gitawag no? Kaya palapon ko na sa imo ano? Kaya sa'yo na kaayaw ng verb. Grabe yan mo, sir, oy. Kung lisod gani, ako daw imong tawagon. Si May, sir, oh. Still lang. Oh, sige, May. What is verb? Grabe po ka, sir, oy. Serial na, sir, oh. Kay lisod kay na. Mga dyan, sir. Kami man imong siguroon, sir, na wala man may ka-study, anak. Sige, Rian. Ikaw na lang ang mag-answer. What is verb? Verb is a word that tells an action. Okay, very good. Verb is a word that tells an action. Give me one example, Rian. JL and May climb in the mountain. Okay, very good. Clap your hands to Rian. Sir, mali bang tong gi-answer na Rian, sir? Nganong gi-apel man ming duha? Sir, nganong ma-impel man ming JL sa answer ni Rian? Sa may labot mo ng verb, sir. Sir, kami lagi maglagot, sir. Sumungda jud kang mama, sir. Stoy, dili ingon ana ha. Ang answer na Rian tama. Na-appeal mo sa example na Rian because ang verb manggod is it tells what we do or it tells an action word. Ayaw mo kasuko. Tama to siya ang gihimo ni Rian. Na-appeal mo is the one of an example or topic this morning. Sir, tarungan na sir ha. Basing madamay mi ana. Sir, kung mag-answer mo, sir, ay may damay-damaya. Sus, taon mga bata away. Huwag pagkitaon kasabot. Oo na, kadi man gud mo study. Pabor-pabor gyud mo, sir. Suroy, mara kag sayon. Kung lisod gani, kami na yung pansiron. Shh! Keep quiet, me, Angel. That is your assignment.